laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi alladi fataha baba at-tawbati wal-inaba wa anzala fi kitabihi al-karim akthara min 70 ayatan tatahaddathu 'an at-tawbah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. متكتب به yettore wootani allahu subhanahu wa ta'ala on udduɗuɗo dambugal tuubu buye. yettore wootani on allahu subhanahu wa ta'ala on jippinɗo ka qur'anare makko teddude ko ɓuri ayeje 70 wonde yewtude fii ko ko wiyete tuubu buye. en seedi ke ala reweteɗo siwona kanko wondema annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kadi ko nulaaɗo makko jiyaɗo makko ko nulaaɗo makko on nulaaɗo tuubayno ɗo rutto ka allah ñande wo ñande ko ɓuri laabi 70. yo allah ɓeynurnede makko o hisnamo kanko kala e wondiɓe makko e ɓeygureji makko e kala on jokkuɗomo ha ñande jotti dina. amma ba'd, ibadallah, ittaqu llaha ta'ala wa raqibuh وامتثلوا أوامره واعلموا أن الوقوع في الخطأ من طبيعة الإنسان لا يكاد يسلم منه أحد. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإذا ما وقع المسلم في خطأ ثم رجع إلى الله وتاب عن هذا الخطأ يجده ربا رحيما غفورا يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين ويتجاوز عن المقصرين، وهو الذي ينادي عباده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. kono yo musidɓe tedduɓe, haray on ɗaɗɗirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala, rutto e makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala wattana yiri fi yamiroje makko ɗen. kala ko o wi koye on waɗu waɗon, ko o wi koye on terto ɗon. ɗum noon kadi gooto kala no haani anndude wondema yanugol e faljere, woofutugol faljugol, ɗum feere o alaa neɗɗance, ɗum feere alaa be yana e faljere. hay gooto feƴƴaali faljugol. neɗɗo kala tumagooɗo kala aray ka falji, aray ka woofiti. ɗum noon haray nde tawnoo neɗɗanke kanko ma tum woofida, nde tawnoo haray o tigi o timma, sabuna ko wi'e ko timmal ngal ko allah subhanahu wa ta'ala on tum woni ko woodani. kala yimɓe tagaaɓe ɓen haray o ɗino jogii seeɗa e ko wiyetee ustaano ko allah subhanahu wa ta'ala woni kimmuɗo. jooni noon nde tawnoo feere alaa neɗɗo kanko ma tum tumagoo o falja, tumagoo o woofita, tumagoo o yana e toŋaa koye goo, haray ko ma o tigi o wakkilo. ko ɗum waɗi haray ko ma o tigi o wakkilo o tuuba o ruttoo ko allahu subhanahu wa ta'ala on. ko ɗum waɗi sinulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wondema on foppu mooɗon ko on faljooɓe, on fof ko on faljooɓe. jooni noon ko ɓuri moƴƴude e faljooɓe ɓen fof ko tuubooɓe ɓen. jooni nde tawnoo on faljay, jooni ko ɓuri moƴƴude e mooɗon kadi ko tuubayɓe ɓen ruttoo ko allahu subhanahu wa ta'ala on. jooni noon si wonii neɗɗanke yanii e faljere, yanii e goofol, o ruttike, o tuubii, o ruttike ko allahu subhanahu wa ta'ala, o torki allah yaafano mo fii nden bonnere nde o waɗi ɗon. ɗum haray yo o anndu o taway allahu subhanahu wa ta'ala on kanko o allajo
yurmeteeɗo jaɓoowo tuububuyeji tuubuɓe ɓen Allah kanko o yurmeteeɗo ko jaɓoowo tuububuyeji tuubuɓe ɓen kadi o yaafoto kadi bonnuɓe ɓen si ɓe ɗaɓɓiriimo yo o yaafo ɓe o yaafanto kadi raɓɓiniiɓe ɓen so ɓe ɗaɓɓiriimo yo o yaafo ɓe ko kanko tigi Allah subhanahu wa ta'ala o woni ka min fawqi sab'i samawati ɗoga o ɗaɓɓiri julɓe ɓen o ɗaɓɓiri yimɓe ɓen yo ɓe wakkilo ɓe tuuba o wi honɗum o wi ko onon yo gomɗinɓe tuuɓe rutto ɗon ka Allahu subhanahu wa ta'ala tawa ko tuububuye laaɓuɗo so waɗi ɗum haray Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi aray nde o yaafani on baskatuuji mooɗon ɗin o accana on bonnereeji mooɗon ɗin o yaafano on ɗin yilto kadi o ƴetta on kadi o naada on kadi e nder aljannaaji labaaɗi aljannaaji yooɗuɗi aljannaaji fotuɗi ɗi tawata no ila ele muɗum janndi en toon ki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en jeyaaɓe ɓen tuubuɓe jaɓana naadirteeɓe e ɗi aljannaaji والله يقبل توبة عباده في أي وقت إذا تابوا توبة نصوحا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها musidɓe ɓe haray fewndo wo saa'i wo saa'i mo julɗo on duuɓi haray Allah subhanahu wa ta'ala on kañum kan jemma won ñalorno ko précis jaɓangol wotigi on tuubugu yee woni ko bimbi woni ko kikkide woni ko jemma woni ko ñalorma seede mum kañum annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam maaki o hadis mo Abu Musa al-Ash'ari filli ɓe maaki wondema Allahu subhanahu wa ta'ala on wimo konti junngo makko ngon jemma fii yo tuubu ruttooɓen bonnuɓe ñalorma simo tuuɓi simo konti kadi junngo makko ngon ñalorma fii yo tuubu rutto e makko ɓen bonnuɓe jemma ɗum ko non jokkondirta haa ñannde naange ngen fuɗiri ka nge mutiroyta ton bi maana haray fewndo wo fewndo Allahu subhanahu wa ta'ala on kan haray si a tuuɓi mo weltori tuububuye ma on o jaɓay tuububuye on عباد الله قد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة من جميع الذنوب قال الإمام النووي رحمه الله ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي فرتب سبحانه وتعالى على التوبة أسباب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة فقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة قال يا الله تدبه هري أندي جاي نواتي دهدو أندي أتوبة نجيا فجر يقول من فجر من قرنا كم توبة نانو وكيل توبة فهو على woni haysi Allah subhanahu wa ta'ala wallima wokkiti gen jadidin kono non to goto karan mitirta e makkoli haray ko ɗum waɗi wakkilo tuuba sabuna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe tuubayno jooni noon haray nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala on no konti junngo makko ngol fii jaɓalngol tuubugu e tuubu ɓelen haa ñannde naange mudri kange mudiroy taton bi maana haa ñannde aduna on lanni haray no waɗɗi julɓe ɓen kamɓe kadi nde ɓe tuubata ɓe ɗuɗɗina tuubugu yo ɓe ɗuɗɗina insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe rutto e makko ko ɗum waɗi haray nusuusuuji ɗin ɗi tabintini ɗum noon ko alqur'anaare o ka sunna o ka fottanaangol yimɓe faamuɓe ɓen o wondema haray no waɗɗi neɗɗo on nde o tuubata e denndaangal bonnereeji makko ɗin denndaangal dunubaaji ɗi ooti waɗi ɗin hay joodi wiyaani jooni no tuubude goɗɗi acca goɗɗi ooti yo wakkilo o tuuba ɗi fof majji o toro Allah ɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala won yaafotooɗo o toro Allah yo Allah yaafaɗo mo denndaangal bonnereeji ɗin fof si woni a waɗii ɗum anndu a haray a waɗii golle ɗe haanoɗaa waɗde
أنتم الله سبحانه وتعالى أنتم يا فانتم دندان البنيري لماذا يكون جون sitayno woodi duubi goɗɗi acci goɗɗi haray o waɗaali ko ɓuri haanude gon ko ɓurnoo moƴƴude gon ko ɓurnoo haanude gon ko yoodi duuɓuɗi fof fi honɗum allah subhanahu wa taala on no tororɗaamo wo ko noon o weltori ko ɗon mo ɗoggatiimo seedi kadi e yimɓe ɓen so a torike ɓe monantoma amma allah subhanahu wa taala on sa torikemo o weltantoma ko si tawi woni a toraakimo kanko o monanoma jooni noon toromo ƴeeƴaamo yandamo yandi yo yaafanoma denndaangal bonnereeji maaɗa ɗin si bonnuɗaa ɗum fof jali en to sooki tuubu ɗuttoɗaa fof ka Allah ɓe holli noon si tawine o tigi arii tuubude goɗɗi accii goɗɗi ɗum kadi haray o yaafante ɓerɗi yo tuuɓi ɗin hen ko heddii ko heddoo ɗon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala on kadi o tabintinii wondema e neele ngal malal haray ko ngal wonani ɗum no malal adunawal ngal wo laakirayankowal ngal wo ko ngal wonani ko wondema ngal wonani ko tuukoɓe ɓe rutti ka Allah subhanahu wa taala on Allah subhanahu wa taala o wii koni insine joomi moɗon tuuɓo rutto ɗon e makko Allah subhanahu wa taala on ko yewti e aayeje ɗuuɗuɗe o ɗaɓɓiri en aayeje ɗuuɗuɗe ko alqur'anare makko ko ɓuri aayeji capanɗe jeɗɗimo yewtude e majje fi tuububu yee wondema haray julɓe ɓen koni koye wattuluɓe tuuba ɓe rutto ka Allah ndaaren ɗo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawɗo ko yaafanaaɗo denndaangal fof mo yaafana fof ko ɓetti ko ndarde fof mo yaafana kono ɗum e fiima mum tawi kanko o insinantono Allah o tuuba o rutto ko Allah ñande ko ɓuri laabi capanɗe jeeɗiɗi ñande ko ɓuri laabi capanɗe jeeɗiɗi jooni noon si woni haynulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ko noon warrayno ko honno woni mbiɗa fi enen o zamanu fewndiɗo ɗo ka tawata ellaaji ɗin hiɗi ɗuuɗi kala ka wotti yirtori taway ellaaji ɗin hiɗi feeñi ko hokkata dunubaaji kon hino ɗuuɗi no ka travauji no ka marseji no ka lekkolji no kala ka woni ka oti memminori o a taway e leele ko hokkata dunubi no telen ɗon ko on ko anndi ɗon haray gooto kala no haani ɗuɗɗinde insinanagol Allah tuuba rutto e makko إخوة الإيمان لقد بين الله تعالى أنه غفار لكل من تاب توبة نصوحا وعمل عملا صالحا ثم كان من المهتدين وذلك في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وتتجدد هري الله سبحانه وتعالى وبنجنني كا دفتر مكو تدونه wondema kanko den ko yaafantoɗo kala on tuubuɗo rutti e makko kala on tuubuɗo tuububu ye laaɓuɗo yirti o golli golle moƴƴe yirti o jeya e yimɓe moƴƴuɓe ɓe yimɓe feewuɓe ɓen haray dey Allah subhanahu wa taala on holli kala tawɗo ko ni on ɗon haray Allah no weltanimo sabuna Allah subhanahu wa taala jaɓanaymo tuububu ye makko on wa qala aydan والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يمشي الله سبحانه وتعالى وبكذب أما نبين قلنا ببنيجين كانوا بهالتالي بمنسي بآن بماتي وفيها نبقى لنا نبون مريجي ببني وفيها نبقى لنا نبون لتنغاده betuubi ɓe rutti ka Allah subhanahu wa taala on betuubi ɓe rutti ka Allah subhanahu wa taala on yirtiɓe goɗɗini kadi Allah subhanahu wa taala on awa haray ɓen ɗon Allah subhanahu wa taala on kanko de ko o heewuɗo yaafanagol ɓen ɗo zunubaji maɓɓe ɗin yo Allah waɗu en jeyaɓe e ɓen tuubuɓe rutti jaɓana tuubuye muɗum on wa qala aydan illa alladina taabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim o wisiina ɓen tuubuɓe rutti ka allahu subhanahu wa taala on ɓe yiltii kadi ɓe moƴƴini golle maɓɓe ɗen ɓe golli golle moƴƴe ɓeeɗo allahu subhanahu wa taala on haray ko o yaafantoɗo ɓe zunubaaji maɓɓe ɗin ko o yurmeteeɗo ɓe yo Allah yaafa ɗen zunubaaji ɓen ɗin o yurmo en wa qala aydan wallahu yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ولذلك كان الله سبحانه وتعالى
himo faala nde tuuboto ruttoɗon e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala on o jaɓana on tuububuyeji bonnin kono noon ɓe jokkuɓe beleede wonki mum ndin jokkuɓe weli foti tawɓe kono jokki weli foti ɓen ɗon on haray hiɓe faala tunde on nde luttoton e ellaaji ɗin nde ooñoto ɗon ooñande moolanaande accitol laawol feewugol ngol ndaaren ɗo musidɓe tedduɓe misal muɗum ndaare waɗa fewtoɗa o kono heewi e tawɓe kamɓe kan oliyeede ɓe wakkilaade ɓe wallitoo fiino ɓiɓɓe leydi ndi yaara yeeso no kamɓe ko hiɓe wakkilitii bonnugol ɓiɓɓe leydi ndin honɗum woni ɗum hiɓe udditi ko wiyetee vidéo club ji hiɓe udditi bagiiji fay toy si yaltiga juuɗi buy e fay toy oliyeede yahude ka lekkol ko yawgol jooɗooɗon yallal ngal fof perta tan muɗum perta jannde muɗum ndey donc anndi ɓen noon ko jeyaaɓe wonɓe bonnude e ndeer leydi ndin donc jooni noon sugu ɓen ɗon ɓe faalaaka goɗɗo yo tuubu ɓe faalaaka moƴƴere yo heɓo e lenni ɓe faalaaka nafoore hay huunde yo heɓo en torki Allah yo Allah accinan en suka ɗen mbiiji bonɗi e ndeer leydi meeɗen ndin وقال أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى himo yiɗi ɓen tuubooɓe moyiɗi ɓen laɓɓintinotoɓe eyo e jaga si tawii hiɗa faala yo musidɗo julɗo nde jeyeteɗaa e ɓen ɓe allahu subhanahu wa taala on yiɗi haray wakkilo wonaa aaden tuuboowo tuubaa ruttoɗaa ka Allah laɓɓinaa kadi hoore ma e denndaangal durubaaji ɗin jooni a tuubii a ruttike Allah jawaniima haray a laaɓii e durubaaji maaɗa ɗin inna rabbana taala قد بين أن التوبة طريق الفلاح فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كذب الله سبحانه وتعالى وبنجن كذب وندما توبوا بياهم كدون لا والملنجل جي توبوا بياهم ولا والملنجل كتير لفالا مليده وكل توبة رسلك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ويمير o wi wo tuubee ruttoɗon ko Allah on fof tuubee ruttoɗon ko Allah onon ɓe gomninɓe bela jo on malete e yo jaka so tawi ɗon faala maleede on tuubay ruttoɗon ko Allahu subhanahu wa ta'ala on وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أخرجه مسلم يجي كذب نولاد صلى الله عليه وسلم معك كذا ونتوب دربي الله سبحانه وتعالى حرج أدنان يفوتر دكال يمدر يتكون أنتم الله سبحانه وتعالى حرج جبنا يمتوب بلي مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الندم التوبة وقال أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له يبدي فاهم لماك كذب نيسك توبوا بيه min se ko noon e tuubugu ye si woni a jooɗi ka musidɗo tedduɗo ɓay ko woni annda ko yimɓe ɓen kono an Allah subhanahu wa taala on an hiɗa anndi ko on ɗum walla Allah kadi no anndi hay huunde wirnanaakimo himo anndi fof hay huunde suuɗanaakimo jooni noon jooɗoɗaa miijitoɗaa ila ñannde joƴuɗaa ila bonnereeji ɗi bonnuɗaa ɗin calcula foppu an tum namdema sukatte woni yimɓe ko an tum e wontiima e miijo ma ɗo miijitoɗaa nokkel kaari a waɗii huunde kaari nokkel kaari ñalaande kaari a waɗii huunde kaari a waɗii huunde kaari calcula ɗi ɗon jokkidiraa ɗi haali yaltara belɗi anndituɗaa ɗin fof on tuma noon ɗum mette ka wontiima ninsa innaaka wontiima haɗɗum ɗo no metti simi annduno mi wattaano ɗum ɗo fela hoore ma inna wonti daari ko aaden waɗi daari bonnereeji ɗi aaden waɗi ninsa aana hula maakoɗa heɓa mettee fof ka ɓerde maaɗa ɗon haray anin si ko fii on waɗannoɗaa ɗum tawi woni anin si a waɗii ɗum ko noon e tuubu wiyano Allah weltorante sabu ɗum ɗon kadi ya anndu si woni a tuubi a ruttike ka Allah subhanahu wa ta'ala tawi o jaɓaniima tuubu wiyeji waɗi on tuma o alaaɓay he kadi wa'a o ñannde jibinaɗoɗaa tawa hara hannde kadi waɗi wasi tawi a waɗaano bonnere hay ɓuttere waawataa bonnaade hay huunde haa hannde wa qala abdoullahi bnu umar man zakara khati'atan alamma biha fawajila minha qalbuh muhiyat anhu fi ummi lkitab haray kañum abdoullahi bnu umar kadi ɓe maaki wondema kala on miijitiiɗo kala on anndutuɗo bonnere nde ootiki waɗi
kala annduɗo bonnere nde waɗi kono o tigi o huli fii nden bonnere o huli wata Allah lettoymo sabu nden bonnere nde o tigi waɗi ɗon sabu gonko o tigi huli o aani o maafii ɗon Allah subhanahu wa taala weltantomo jaɓanamo tuububuye makko on ka ɗum windano to monte taw Allah subhanahu wa taala yaafano o tigi accanamo wa qila aydan inna al-abda la yudnibu adh-dhanb fala yazalu nadima hatta yadkhula al-janna fayaqulu iblis laytani lam uti'hu fi adh-dhanb e musidɓe tedduɓe wiyama kadi wondema neɗɗanke on jiyaɗo on himo waɗa dunubu o tigi o waɗa dunubu haa o gayna kono yilto o ninta yilto o aana yilto o maako yilto o hula o ninta ko fii honɗum o waɗanno on dunubu sabu gonko o ninsi ɗon Allah subhanahu wa taala o naada mo aljanna si woni Allah naadimo aljanna yilto iblisa innaha mi ninsi jaka simi annduno mi puusatano o haa o yedda Allah ndaari mi puusimo haa o yeddi Allah o ninsi ɗum ɗo woni sabu ko ninsi gon jooni ɗum woni sabu o naati aljanna par ce que kanko kanko faala naata e neɗɗo on heɓugol aljanna Allah subhanahu wa taala holli on jaɓa koni cheytane ko gaño mo o wi inna cheytana lakum aduwa fattahiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair o wi wonnama cheytane ko gaño mo onon kadi jogitemo gaño ko woni kanko cheytane mo noddude fedde makko ɗen haa muuɗoyaɓe ka nder yiide yo Allah dandu en jeyeede e maɓɓe aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يدور ودني الله on yaafotoɗo dunubaji ɗin on jaɓowo tuububuyeji ɗin on tawɗo ko sattuɗo nanngal leɗɗe Allah so tawi nangi bonɗo on haray enele nangal ngal sattay Allah subhanahu wa taala o nennanay bonnowon kono si woni o nangimo ha nangal ngal sattay inna allaha la yumli lilzalimi hatta ida akhadahu lam yuflitu Allah nennanay bonnowo kono ñande o nangimo ha on bonnowo nden ñande fuutata ko dey e tonki Allah yo Allah ɓeydur meɗeɗu laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wontinade kamɓe kala e wondiɓe maɓɓe amma ba'd ibadallah اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله ونستغفره من جميع الذنوب ولا نتمادى في العصيان والشرك بالله تعالى لأن المرء لا يدري ما مقامه في هذه الدنيا فربما يفاجئه الأجل وهو على معصية الله فيندم في يوم لا ينفع الندم فتقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله والله يقول لعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مسكتجبه هري on ɗaɓɓirama hulugol Allah kadi andon wondema no waɗɗi eɗen en fofto meɗen nde tuubete ruttoɗen ko allahu subhanahu wa ta'ala o ɗum no waɗɗi eɓen en fof no waɗɗi en nde insinotoɗen e denndaangal dunubaji ɗi waɗuɗen ɗin hara en duumaaki hewɗe yettugol Allah wata en duumoɗen e yettugol Allah wata en duumo e sirku wata en waɗu sirku few sabuna alaa ko allahu subhanahu wa ta'ala yeddirte ka hoore leydi ɗo ko okkata dunuuɓi ɓuri sirku denndaangal boneeji ɗin fof denndaangal tomaaɗi ɗin fof denndaangal dunubaaji ko okkata dunubaaji kon fof haray ko sirku o woni ɓurngin jaltude gin no ɗon ko wi'ete ɓurɗi mawnude e dunubaaji ɗin e nden ɗin kadi sirku o ɓe feƴƴitiiɗi kanji kadi ɗi fof awa haray no waɗɗi gooto kala nde reenoto woɗɗitagol boonanaangol ko wiyetee ko sirku fiyon ɗum
no tawi no watti goto kala de tuubata rutto ka Allah o tigi o woneno e sirku o tuuba kadi o rutto e denndangal bonnereji ɗi o tigi waɗi ɗin fof fiyon ɗum sabuna neɗɗanke omo annda e o annda mo sikke tedduɓe o annda o annda ko henndutuma e ko honto e ko honno e mo sikke tedduɓe o tigi annda o tigi tumago wayrano no selli keeɗi ko de wotere ɗum faw lajal oya tewnde wotere weera ka makko on tuma tawa hannde kadi wiigol nennaneelan haa janngo mi tuuba tawa ɗum waawata wonde ko ɗum waɗi ɓay o tigi annda ko honndutuma iwata ka aduna ɗo lajal ngal no gasa tuma gongal juhaymo si tawi noon ko woowunooɗo yeddude Allah no gasa tuma goo tawaymo e nder geddi ɗin tawaymo e nder pewndo ko o tigi yeddata Allah ɗon tigi pewndo ɗon koye lajal ngal wiyama ɗo pewndo ɗon e musidɓe tedduɓe haray ko ɗum wiyete suu'ul khatima haray ko ɗum ɗo wiyete battane bonɗe yo Allah dandu en battane bonɗe yo Allah dandu en battane bonɗe yo Allah arsuku en battane moƴƴe ko ɗum waɗi haray julɗo daiman yottoro Allah yo Allah arsuku o tigi battane moƴƴe sabuna si tawi wonima en nden tawi o tigi e nder yettugol Allah andi haray ɗon marsali e musidɓe tedduɓe no heewi woɓɓe ko yatawa no lancugol butikaji ma wano atakugol galleji tun kural goɗɗo go hawra e maɓɓe fewno ɗon ɓe maaya tawi ɓe yehi yettugol Allah ɓe maaya e nder ɗum ɗon ma taw woti no yahi fi yettugol Allah e noneji goo ɗum mayɗen jilo wotigi ka laawol e musidɓe tedduɓe ɓay wotigi annda ko hondutuma e ko honto e ko honno yotigi yo reeno wotigi yo wakkilo tuma o fewndo taw wotigi no heɓli taw fewndo mayde kadi o taw wotigi no heɓli fi argol mayde on yo taw hara wotigi no tuuɓi laɓɓini ɓay noon o tigi si tawi ɗum woniri noon si tawi man nden ari jilaade o tigi tawa imo nder yettugol Allah anndi ko ɗum woni ninsugol fewndo ka ninse nafata o tigi ninsa fewndo ka tawata ninse nafata on tuma o inna jakati mi annduno sewtiti mi annduno musidɓe tedduɓe haray latni laawaade sewtini jakati mi annduno anndi haray ɗo marsali ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa taala wowi ka suratu zumar o wi'an ɓe jiyaɗan pantiniiɓe e waɗugol ko boni wota on tawi e yurmede Allah nden dey wota on tawi e moƴƴere Allah nden sabuna allahu subhanahu wa taala haray nde o yaafi dunubaaji ɗin fof e musidɓe tedduɓe haray ɗum ɗo ko holli ko wondema no jeeya e faljere wi'ugol wondema tigi tigi o ti yetti Allah haa fettiti jooni Allah jaɓataa ɗum ɗo ko tigi tigi oti yo jokku tun non ɗum ɗo ɓay ay dañum anndi jooni fiimum on gasi non ko faljere noon façon woni a yetti Allah buy woni ko seeɗa ko muɗum tuubu tun ruttoɗaa ka Allah etoɗaa haa tuuba no tuubirtee noon ndaaren ɗo o warunooɗo ko yaata yimɓe 90 anndi si ko ittugol hoore tu won ɗo fii koye ɗuuɗuɗen kono miijo fii tuububu e alka ɓernde makko o imi o yahi o tawi neɗɗo goo o wi wondema kanko de ko warɗo 90 jooni noon tawti o tuubi si Allah jaɓanaymo ɗum ɗo fof o wi njelo 90 mo wari gooto ɗum woɗum 90 Allah jaɓantama ɗum ɗo fof oni wosmi tuubi Allah jaɓata wo ɓe wawa tumi timmina 100 on ɓeɗete awa jooni hara man kaali 100 e fine ko anni timminirta o wari on ɗon o timmini 100 yimɗi kadi yahoy ɗon kadi ha fii fahin kadi fii tuububu yaw kadi tawi ha jooni hoka ɓernde makko o yimmi o yahi o tawoyi neɗɗo goo kadi ɓurɗo oɗa faamu o yimmi kanko de ko o watto yimɓe 100 si tawi si o tuubi taw si Allah jaɓanaymo ɗum ɗo fof on inni haray ko Allah yaafima kono noon haray a iway ka wonɗa ɗo yaha e nokkel kaari sabuna yimɓe ka wonɗa ɗo ɓe moƴƴa e musidɓe tedduɓe haray ɗum kadi no holli wondema neɗɗo yo suɓuɓe o tigi wondata ɓen a suɓa yimɓe moƴƴuɓe ɓen yimɓe feewuɓe ɓen yimɓe telluɓe ɓen tawa ko alɓe ɓen wondata sabuna sa wondi e yimɓe bomɓe ɓen haray no hulɓini wota waɗirno ɓe waɗi ɗon ko ɗum waɗi so sha'ir on wii adil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yahtadi woni wo neɗɗo ta landono wayri gaaruɓe wondi ɓen no wayri ɗon sabuna haray o tigi wondi ɓen no wayri o kan kadi ko heewi kon kan kadi ko ɗon woni ko wayirta andi oɗo ɓaade yimɓe ɓe wondi ɓen ko yimɓe bomɓe ko ɗum waɗi o wiyana jooni yo egguɗo o yaha nokkel kaari ɓen ɗo ko yimɓe moƴƴuɓe o yimmi o fokkiɗi o tuubi o yimi ka nokkure ɗon o yawde to o wiya ton o yahi haa ka laawol haray ko ɗoni may ngel tawimo ka laawol
kadi may nden tawi mo ɗon on tuma malaikatu rahma e malaikatu l'adabu ɓe adodiri e makko ɓe tawɓe ko malaikaɓe kippoɓe fi nafugol ooti ko giideeli o lettoye ɓe wi ko kamɓe woni ko yarate o sabuna ko warɗo yimɓe temedere donc ɓe oɗon ko maɓe naɓa mo ka yiide o lettoye ɓe tawɓe ko malaikaɓe kadi kippuɓe fi nafugol ko aljanna ooti neninoye ɓe wi ko gonga mon kono duuɓi o jaɓanama ko minen yaadata e makko ko aljanna on tuma Allah subhanahu wa ta'ala immini ɗon nde o ñaawo hakkunde maɓɓe jooni yo ɓe ndaaru ila ka o iwi ɗon nedi ka o yaata ton e ka tumbo si tawi kaka o iwi ton ɓuri ɓattade ɓe yiide yaada e makko si tawi kaka o gokkitini ton o ɓuri ɓattorde ɓe aljanna ɓe yaada e makko ɓe ndaarɓe tawi o ari haa o feƴƴitiri ka tumbo distance u seeɗa hunni tawi o yawtii tumbo o wontiri jooni o ɓurtii ɓattorde ka o gokkitiri ton ɓe aljanna ɓe wime yeetino o ko aljanna yaata ɓay o tuuɓi o jaɓanaama ɓe jettimo ɓe yaati e makko ko aljanna e musidɓe tedduɓe haray neɗɗo kawi o tuubu ko ɗum waɗi si Allah wii ɗo wondema onon ɗo wiyate jiyaɓe pantiniiɓe e waɗugol ko boni taw tawi e yurmede Allah nen dey haray neɗɗo wota tawi e yurmede Allah neɗɗo wota tawi e yurmede Allah ooti yo tuubu o rutto o laɓɓina o eddoo noon hannde kadi ila so o tuuɓi ɗon ɗo e mayde makko nde ñewtude tawa hannde kadi kaka Allah faalaa ɗum tum woko woni tawa hannde kadi togaaɗi ɗin hannde kadi o woɗɗi tike ɗi hannde kadi ko yamiraaɗi ɗin hannde kadi ko dewe ɗen hannde kadi koko moƴƴi gon ko ɗum tum o tigi woni so tigi waɗiri noon ɗon haray no ɓijjande o tigi e meene o yaafana dunubaaji makko ɗin ñannde tawata ko janngo kadi o wona jeyaato e yimɓe aljanna ɓen yo Allah waɗi en jeyaade e ɓen ɗon ibadallah ittaqullaha ta'ala واعلموا أن التوبة النصوح الصادقة هي التي تشتمل على شروط. هي متفتت لأن نوم كجوم أو توبوا بيه لا بد بوان يوم ده فيمو هراي مماري دي كونديسيونجي هراي كونديسيونجي نوتون تداي توبوا بيه ما أنكو يموتيو هراي دي كونديسيونجي هيتو دي تيما sabuna haray wona waɗugol kaftani daneejo e tuubunum danewu haɓɓere goro yahata juulirde wiya teddungal mum mi ari tuubugol na noon sariya o wiiri tew haray a waɗay no sariya o wiiri noon haray kon woni on sariya on no wiiri noon ko ya heddoni condition ji ɗo jowi ɗi timma heddoni ɗin condition ji jowi ara nun ɗum ko annadamu ala ma faat ko niitugol ko feƴƴi kon jooɗoɗa miijitoɗa ittiri ko annduɗa koko miijitoɗa fii bonnereeji ɗi waɗɗa ɗin kalkilana ɗon hoorema e neele ɗo si tawina yurmede Allah an on a yahiide jooni noon min sa fii ko feƴƴi fof ɗum mette ka ɓerde ma wano tawiri noon sa yehi a soodoye marchandise a soodiri 50 000 addi a yeytiri fof 25 000 atta tawa calculaali no soodirɗa si woni a fuɗɗi calculede ɗum fii toon a tawi jakka ko berdi marɗa a anndi ɗon a ninsay anndi ɗum mettete ka ɓerde ma ɗo kadi a ninsay fii boneeji ɗi waɗɗa ɗum ko fii hen ɗum waɗanɗa ɗi a ninsay aana ka ɓerde ma ɗum mette ka wurtiima monanoɗa hoore ma fii hon ɗum waɗanɗa ɗum hikki ɗon kadi deesida kadi keɓa ka ɓerde ma si allahu on jaɓi ila ɗon haa ñande laaɗiɗa ɓure a fillitota ko waɗugol ɗin bonnereeji ɗi waɗɗa hannde kadi a yeddata Allah few si ƴetta on deesito ɓen ko ila ka jooɗiɗa ɗon sadabun ɗum fuɗɗa application on ɗon kisa wona yarinmi jooni o tigi haray tuubi fewno ɗon kono noon application si addeɗo noon haa lan 2012 noon si fuɗɗo waɗde application iɗa aɗi ɗe lan 2012 haray siɗa wuuri si accu haa toon few fuɗɗo application on ɗon ɗum woni satabun ɗum nayamum ɗum yo taw hara ko ɗi Allah woni ko waɗirɗa ɗum tawanɗa laɗɗinani Allah subhanahu wa ta'ala o tuubuye ma wona ya tuubin fii ɗaɓɓugol inde ma fii ko wiyete naninan kaari no feewi kaari no moƴƴi kaari no hula Allah kaari no ɗofti Allah wona ɗum ɗon ley yimɓe ɓen wowlay ɗum kono ayno tawna ɗum woni faandare ma nden ayno taw faandare ma nden an ko fi Allah woni ko waɗirɗa sabuna si tawi woni ko wiyete kon ihlas ala ton ara ɗum ɗon kañum kadi haray jaɓetaake jowa ɗum ɗum koyo taw ko saari ka fewndo tuububuye jaɓetee landugal ara ɗon no woodi fewndo ka tuububuye jaɓetaake wiye no woodi fewndo ka tuububuye jaɓetaake so addi haa ɗon a tuubi anndi ɗon haray on tuububuye ma ɗon haray kara an kon saari hollutima woni ka tuububuye jaɓetaake ñande tawata naange nge fuɗiri ka nge mudirta toon ñande tawata naange fuɗiri ka nge mudirta toon ka nge mudirta toon
andi ɗon haray mangeji daragol darangal jeniɗin haraydi ɗuɗɗike ɗon on haray ko wiyete kon aduna ko ɗoni konti lati joni konti dangal ngal woni arde joni noon nden ñande tawɓe ɓen nden ñande fof tuubay kono noon ko jaɓante ko tuubuno en hawa hanki mum sabuna nden ñande yimɓe ɓen haray ko woni tuubirde ko ɓayke tawi e nene dangal ngal ko ɗum woni ngal ari ɗum woni aduna on lanni joni noon ɓay Allah walli en ɗum ɗon fof haray jon hewtaka tawo joni haray wakkiloɗen tuuɓen pewndo ka tawata ɗo ootini haqqille makko hino tabiti pewndo ɗo ooti no waawi tuubude Allah subhanahu wa taala jaɓana mo tuubuɓi e makko on haray ooti koyo wakkilo haadi condition ji ɗo joriɗi timma so ɗiɗo timmi inchallah haray no jorta ko Allah subhanahu wa taala on haray jaɓana mo tuubuɓi e makko on joni noon ɗum ɗo ko hakkunde ootigi e Allah hatteji yimɓe ɓen noon kadi hatteji yimɓe ɓen kadi ko woni waɗi ko yimɓe ɓen ɗum kadi ko honno ɗon on kadi si tawi ko goɗɗum jogadiɗa goɗɗo misal joni wano jawɗi tawahiɗa ñawlino o tigi ma hiɗa détournuno o tigi ma hiɗa kansuno o tigi en tout cas tawahiɗa joganino o tigi fotnimo andi foti o anda kono an hiɗa andi hiɗa joganimo par ce que wolo no joganoɗa ko foti a ñawlimo o yejjiti ma a kansumo ma a détournu par ce que woɗon tawata ɗum ɗon hiɗa joganimo jawɗi wakkilo ɗaɓɓita ndin jawdi ndi joganiɗa o tigi ƴentanaɓa jonnitamo inna haray deeniɗo joganino on ɗum ɗo joni noon mi wuli Allah mi artiri mi torki o yaafeelal ko neeɓi kon jonnitamo haray noon moƴƴi amma noon kadi ni si taade kadi ɗisal hara ko inde makko waɗo bonnunoɗa sabuna haray no heewi kadi e yimɓe tawa ko bonnugol yimɓe hara ɗum ɗum kadi no wela ɓe haray ɗon kadi ko honno ɗon kadi a wakkiloto kadi moƴƴina inde mo bonnunoɗa on ka bonnunoɗa ɗon inde makko nden yaha kadi moƴƴintinande ɗon ka ñownoɗamo ɗon wiwɗa kaari ko ni waɗi ko hunde kaari koni moƴƴintina etoɗa kadi moƴƴintina ɗum sabuna si tawi o ni a etaki hisuɗa e haqqeji yimɓe ɓen ñande dargal haray ka si tawi woni ɓe yaaboyakima haray kaka moƴƴereji maɗa woni ko itteteɓe yoɓoye ñande dargal ko ɗum waɗi sinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ko ɓe landi sahaba en ɓe mati atadruna man il muflis ene ɗon andi ko mboɗi perduɗo eni komo ala tangi ala kalisi ala ɗum en ɓe maki oye ko woni perduɗo ko arta ñande yon dargal tawa himo waɗi moƴƴereji ɗi misal joni himo juuli himo hoori himo halli himo dati waɗi moƴƴereji kono tawa wattano ɗon araya tawa himo piyuno oɗa himo barminno oɗa himo hibbuno ɗijan oɗa himo ñaamuno jawdi oɗa non on tuma ƴette ka moƴƴereji makko oɗa yoɓite ƴette kadi ka moƴƴereji makko oɗa yoɓite ƴette ka moƴƴereji makko ko noon ƴettirte haa si tawi ka ƴetteteɗon lanni kanko moƴƴereji makko ɗi fof yoɓitirama yimɓe hande kadi noon no luttiɓe o waɗuno boneji on tuma hande kadi ɗullane ko ɓe o yoɓitaɓe ɓayten kamɓe kadi ko marnoɓe kamɓe kadi boneji ette boneji ɓen ɗon ɗi watte boneji makko ɗin on tuma Allah jettamo bugo ka nder yiide andi o golli golle moƴƴe ka aduna kono ɓuttere ɗum nafaanimo ɓay haɗani o naatoya ka yiide jahannama yo Allah hiɗɗin en awa haray ko wakkilagol hisa e haqqeji yimɓe ɓen ko wakkilagol kadi hisa e haqqeji yimɓe ɓen etoɗa hakkude ma e Allah moƴƴa etoɗa kadi hakkude ma kadi yimɓe ɓen kadi hisa kadi e haqqeji maɓɓe ɗin so woni ɗiɗo ɗiɗi marɗi woni ayɗi ha ɗiɗo ɗiɗi timmi ɗon haray e nene alhaali ma o boƴƴi Allah hattuke waɗugol ɗum ɗo faman arada an takuna tawbatuhu sadiqatan maqbulatan inda Allah تجب عليه الأمور الآتية الابتعاد عن مكان المعصية وأهلها التضرع إلى الله وصدق اللجوء إليه كثرة الاستغفار في الليل والنهار عدم التحدث في المعصية أو إفشاء سره لأحد بعد أن من الله عليه بالهداية والتوفيق متجدد هري joni noon kala on tawɗo no faala tuububuye mum on yo wonu tuububuye goongaajo tuububuye jaɓaaɗo ko Allah subhanahu wa taala haray no waɗɗi ootinde o waɗata ɗi piiji woni arde ɗo ɗi piiji ɗi jantiɗen ɗo henndi woni ɗin ko addi gon o tigi o woɗɗito nokku ko Allah yettete ɗon misal joni ko surtunooɗo yahude ka ɓeere on yaretee ɗon
hande kadi noon o tongana hoore makko tongande sattunde yittagole on nokku ɗon hande kadi kala ko Allah yeddete woti tongana hoore mum yawgole ɗin nokkeeli ara woti o yaataka Allah yeddete ɗon sakko o yedda Allah kadi ɓe o groupe makko ɓe o wondunoɓe o yaridayno beere ma ɓe o wujjidayno ma ɓe o kansidayno o dansarde kadi groupe on few o eto joni on groupe makko kiɗɗaɗo men ɗon o sertoɓe few o yaha o ɗaɓɓoya yimɓe moƴƴuɓe hande kadi sako kanko e ɓen ɗon woni ko wondata no jeeya e mum kadi o tigi o ɗuɗɗina jeejugol Allah yankino yeeso Allah hoytinkinagol yeeso Allah jeeje Allah toro Allah tuubana Allah insinano Allah kodi yo Allah yaafomo si Allah yaafaaki wooti halkike yo Allah yaafomo wooti ɗuɗɗina kadi waɗugol ɗum hakkunde wotigi e Allah saga ɗum ɗum wooti ɗuɗɗina insinanagol Allah insinagol wooti ɗuɗɗina ɗum ɗum noon jemma e ñalorma wooti ɗuɗɗina insinagol ngol naya mum ɗum o tigi hannde kadi bonnereeji ɗi o ɗi bonnuno ɗin hannde kadi hara wonaade e yewtirgol ɗi ka tawata yimɓe ɗum mooɓino yewta o tigi ara e pillitagol ɗon o tigi kañum kam fewndo yarayno feere hari ko ni men waɗirayno ni fewndo waɗayno non hay sa pillitaaki par ce que sa pillitike no wayitiri wata an ɓuraga woni yimɓe ɓe kadi siba on bone ɗon donc haray hay sa yewtiraali ɗum ɗon hannde kadi ɗon on hannde kadi ɓay ɗum woni a tuubi e ɗum ɗon anisi ɗum ɗon hay sa yewtiraade ɗum ɗon hannde kadi noon hawko ɗum ka ɓuri e woɗɗude hannde kadi uddita sa uddita ɗengal ma ngal yewta fiiɗiiji moƴƴuɗi ɗin fii bonneeji ɗi bonnunoɗaa ɗin ɗin ɗon hannde kadi hara wallaade e yewtugol ɗi mantora ɗi watora ɗi hakkundeji jama on so tawi o tigi o waɗi ɗum ɗo haray e leele ɗo ɗo no dañƴinana Allah subahanahu wa taala nde weltanto o tigi jaɓana o tigi tuububuye makko on musidɓe tedduɓe haray soodo kala soodo hiɗen ƴettude fureeji naɓen ka berɗe wattino yen jooni noon ɓay ooti annda kañum kadi ko hoɓituma kañum kadi woni ko naɓete ɓaale si woni a rondike fure a naɓi ka berɗe nde ñannde kadi a rondike a naɓi nde ñannde kadi a rondike a naɓi ñannde ko haray ko angoye woni ko ronda ko ɗum waɗi si sa'iru o wii kullu buni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadbaa mahmulu neɗɗo o neeɓi wuurude ñannde goo o maayo waɗe balangaaro o naɗe o wattinoyee yimti o wi kadi wa ida amalta ila alquburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu sa rondike ɓure a naɓi ka berɗe adu ñannde goo haray ko an tigi woni ɓure on ko an tigi woni koronda ɗon e musidɓe tedduɓe ɓay woti noon annda ko honndutuma kañum kadi laatoto ɓure haray woti yo wakkilo tuuba o hutto iɗon geli taw ko wiyete mayde gooto kala no felliti maayay ɗum no ɓay footi no suɓi ɗi booke mum mbuy maayino kañum kadi no anndi maayay kono probléme konto woni seytaane no anndindi yettude ma maayata a yettomo fenayi wonɗum seytaane yettoma seytaane ko yeetoto o tigi ko hee ko gonga goya maayay kono anndi an siwa a anndi an a nawyen a anndi a maayay goy wadde man so ima maayata ɗon ɗon a ɗum nantamo ɗon wondima ɗon hakkilata ɗon a jaɓata few kono o wiyete an siwa an wonay ha nawya ƴetta tuggordu tawa hannde kadi kala hay yarata hakke ko nawyuɗa wonta jooni accu haa ton suka no haani dey fijude jooni an tawnoɗo hay sa tuubaani taw accu haa nawya ƴetta tuggordu tawa noon wa jooni ɗum heddaaki hay yontere tawa heddaaki no gasa hay yontere e musidɓe tedduɓe anndite rowani pewndo hajju no heewi musidɓe men ɓe tawata rawani wa pewndo ɗo ni tawi ɓe wuri selli ken hannde pewndo ɗo gaburuuji maɓɓe wulpitinoke pewdo ɗo ni huɗo fuɗiino hoore kaɓuruuji maɓɓe enen kadi en annda enen kadi ko hollutuma e ko honno e ko honto jooni noon ɓaa haray o tigi o annda jooni o tigi o wakkilo o tuuba o rutto o laɗɗina o eto o wakkilo hara o haynaaka ka mettata Allah ɗon tawa ka welata Allah ɗon ɗum ko ɗum ɗum woni o tigi ko yiyetee o tigi o wakkilo o duumo e ɗum ɗon o jokka ɗon o eto o waktuuji ɗin joɓi o tigi wakkilo tawa ka koye nder suudu immorde cuuɗi Allah ɗi woni o tigi ko juulata ɗi mbokko baanaayo suttin hoore muɗum wojugol baafal juula subaka ɗum ko hunde hertiniinde ɗon ɗum ko hunde kaalande wonande moko baa neɗɗanke moko baa jongalleejo jogiiɗo ɓennguure yo wowtin ɓennguure makko nde saaji ɓuyfii makko si lanndama honto ɓe on ɓe seeni ka juulirde ɗum yo taw o tigi hara ɗum no anndiraa ɗum yo taw hara ɓennguure makko nden no anndi o tigi e leele kaka juulirde woni ko juuloyta waɓutuuji ɗin tentinii subaka kono so tawi o tigi kañum kan immike wonde naange toowi
ko ɓewɗo ɗon noon oti wonñata baafal wiyano juulude ɗon oti juula ɗon ta wakkutu feƴƴiino haa musidɓe tedduɓe aray ɗum no aanini no maakini ɗon hay sonnaaɓe ɓen haray hoolaaki o tigi sonnaaɓe o tigi ɓen tigi no anndi hakka goonga woodi amen ɓe dey tigi tigi ina noon fof ɓe keltiri dey ɓay wakkutuuji ɗin ɓe juule daaka juulirde ɓe wowlataa noon dey ɓiɓɓe ɓen kadi e hoore mum no anndi baaba mum tigi tigi no kelti kono naa goɗɗe dey ɓay ɓe juule taa subaka ka juulirde wakkutuuji ɗin tigi tigi ko juulorgol haray ɗum fijirtaake musidɓe tedduɓe a ettoto hooɗoɗaa hoore ma ɓengure ma nden hoolo ma kawtal ma ngal hoolo ma julɓe ɓen hoolo ma wona aɓe wakkiliiɗo firnuɗo tinniiɗo ka diina ɓe inni wondema allahu subhanahu wa taala o kanko kadi ko julɗo gorɗuɗo on julɗo wakkiliiɗo on ko on ɗon ɓurani allah almuminu lqawiyu hayrun wa ahabbu ila allahi min almumini daif wa fi kullin hayr haray julɗo gorɗuɗo on julɗo firnuɗo on julɗo tinniiɗo on allahu subhanahu wa taala kañum kadi ko on ɗon ɓurani mo ndini julɗo lowɗo on julɗo jaasuɗo on julɗo febluɗo on julɗo tawɗon tinnaaki ka diina ɗi kala moƴƴere me fof kono noon ko ɓurɗo kelluɗon nde allah kadi kon ɗon ɓuranimo jooni noon ɓayniɗa mbaala jeyeede eɓe ɓuranɓe allah ɓen ɓe allah ɓuri yimɓe ɓen woni aaden wakkiliiɗo woni aaden softuɗo woni aaden tinniiɗo woni wakkiliiɗo ka diina ma wonu aaden wakkiliiɗo ka diina ma sabu no allah subahanahu wa taala ko tagiraaɗi en fii si wonaa fiiyo e rewmo ko fiiyo e rewmo o tagiri en jooni noon si woni o tagiri e fiiyo e rewmo tawi jooni enen en jooni ko golle goo jokkuɗen jooni en reworay mo woni ko si tawi golle ko jokkuɗen kon e dewal ngal heƴiɗi ɗon rewen allah si heƴidaani dewal no waano ɗo enen ko golle ɗen ɗen jokkuɗen haa ɗon haray mar saali koye wakkilo joggen diina kan joggen dewal ngal golleji ɗin noon hannde kan siɓorɗe ɓaawo ɗon kono yo taw fii ko aduɗen kon ko aduna ɗo hara ko ɗum ɗon woni yeeso oodi o wakkilo e diina kan haa ñande tawata e leele ko tuurtataa kon ari wo ɓay feere alaa ko ɓee ara kosi ko jooni es ko on tuma kono feere wo alaa ko ɓee ara jooni noon so tawi nde woni may nden nde hino ara tawi oodi ko softuɗo ko wakkiliiɗo ko tinniiɗo ka nder diina himo tuuɓi laɗɗiɗe ha e leele on ɗon ko ɓeyata kon haray on ɗon mettaa yarlaade on ɗon haray o mettaa yarlaade ko fii on ɗum haray himo fokkiti ka tawata e leele himo tandina naa en tolki allah subhanahu wa taala o yo allah arsuku en duubugol jaɓane yo allah arsuku en duubugol jaɓane yo allah arsuku en duubugol jaɓane en tolki allah subhanahu wa taala o ɗii boneeji ɗii masiibooji ɗii lordaaji wonɗi feɗɗude e leydi mon menndin yo allah itta en itta sabuuji majji on en tolki allah tabintinan en ɓuttu e gilli e ka leydi meeɗen en tolki allah subhanahu wa taala o denndaangal e nokkeeli yejjirɗi allah ɗin e nder leydi yo allah itta en ɗi sangana e ɗin o watana e nokkeeli kan ko allah rewete ɗuɗɗinana en juulirde ɗen e lekkol ɗi ma duɗe ka diina janggetee hen e ko allah rewete hen amma ɗi a yeltirɗi allah wano baarki en ko ɓeere yarete ma wano dansindiji en ko amete wano moterji en ko nanndi ko ɓe ɗin molno maltareji en dolki allah yo allah laɓɓi leydi men ɗin e ɗin piiji jidduɗi yo allah laɓɓi leyɗele julɓe ɓe fof e ɗin piiji toɓuɗi wonɓe jippude ɗin kadi yo allah yiiluɓerde maɓɓe ɗe itta ɓe ɗin piiji bonɗi artita ɓe tuubugol kamɓe kadi ɓe arta e laawol sellugol ngol yo allah arti koye fof meɗen tuubugol jaɓane artu en jettiteede denndaangal musidɓe men tawnoɓɓen faatike en dolki allah yo allah hokkuɓe neema kabru o danda ɓe lette kabru kala bonnereeji ko ɓe bonnunoo ko yo allah yaafoɓe o accana ɓe o jaɓana ɓe denndaangal moƴƴereeji e teɓe ko ɓe wanno kon o yaafanooɓe bonnereeji ɗi ɓe bonnunoo ɗin o hokkaɓe neema kabru o danda ɓe lette kabru birahmatika ya arhamar rahimin enen kadi yo allah juutinduuɓi men yo moƴƴina battane men ɗen yo allah artuko en battane moƴƴe yo allah artuko en battane moƴƴe yo allah artuko en battane moƴƴe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتل